رهبر PKK عبدالله اوجلان هینجی در روژاوا سروک پارتیا MHP دولت باحچلی ده. هم دزانن برینها وی خواسته با اوجلان بچر لپارلمان ترکیه با آخفه و داویل شر چکداری ورک و 40 سالن دنابرا PKK و ترکیه ده بردوام دکه. باحچلی گوت ایرو بیگمان ده جوینا کوما پارتیا خود لپارلمان آخفی و جاره کدن مجارا افدیتن عبدالله اوجلان و دم پارتی آنی روشفی. باحچلی و جاره ده بیجه اول بنده بیکو بی پاشخستن دنابرا امرالی PKK یعنی سروک PKK اوجلان و گروپا دم پارتی ده لپارلمان افدیتنک روبرو بیکوره. ده بیجه دوی او هفدیتن نیه بپاشخستن. باحچلی درباره پیوندی ترکیه و کردان دا جی دبیجه جدا کرنا کردان جه ترکان بقاسی جدا کرنا دنیای جه روژیه. یعنی دبیجه نممکنه که کاره کی وها ورا کرن یعنی کرد و ترک نابه جه وارن قد کرن دبیجه تشتکی وها اگر ورا کرن وکه که عرض و روژ هوارن جدا کرن نه عاقلانه یعنی نه تشتکی منطقی الگورنر نوی راسته اسج دبیجم راسته مادام وهاي لتركيا ما في كردان چبه بلا كردجي ببن خودي همان مافان يعني dünya خراب نابه. Kürdü Türk'ten ayırmak, dünyayı güneş sisteminden ayırmak. Cuda kırına Kurdan şu Türkan bıqasi cuda kırına dünyayı di sistema roje ne mümkine ve kareki be aqlaneye. Bir aninen ma, eşen ma, ahlak ma, duayen ma u sibarojan maji yeka. Vedeme em dest bidin deste hebu dili xwe bikin yek. Terore u parçekirini bi tamamî ji rojeva xwe dirxînin. Yên li Qendîlê yan di çeperên dijminên Tirkiyeyê dem digerin û dixwazin Tirkiye birûxînin di asta biryardayînê de ne. Hûn dem a terora parçekirin an dibin dem a çarenivîsa heveş û biratiya hezar salî. Hûn dê terorê ne'let bikin an hûn dê dîsan pişta xwe bidin wan. Partiya Tevgera Netewperest li pişta her gotineke xwe ye. Di civîna Kompartiya xwe ya 22 Cotmeha 2024 de me çi gotibe em li pişta gotinên xwe ne. Em li bendê ne bêyîko bê paşxistin. Di navbera Emralî û grupa Dem Partiyê de hevdîtineke rûbrû were kirin. Em banga xwe dubare dikin. Dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor. Çağrımızı kararlılıkla